Want to record a voiceover? We got you. Want to shoot a podcast episode? We got you. Need someone to edit all of that for you? We got you. So, check us out at abutivoice.com. Alternatively, send an email to info@abutivoice.com. Na natwala musi. Swinene maxaka. Hayi natwala. Right. Hayi na right ngopfu. Amkwatanga cosmos Ni kwati ngopfu. Kwatini ana koti. Ay bejika holu. Ay bejika holu. Eish mativa hey. What's against you? Mali ya mina ku famba. Ana menduna la ka hulu tani bijini. Ani anfumele ku bula ko ni supporta yi. Tani sponsor. An beja ka hulu dunu. At bejiswa la. La ka ba tsaka. At bejisiu. Hai. Ani ko ala to khonweni. Mara tani kuya hileswi va bula ku so ku asisa impossible swes. Ne. Loko tisa let's take vana top 16 va swi kota ku ti chela vanhu va beja a swi hisa ku swi la ku yo America kumbe va Mauritius swa endliwa kwala va kota ku ti chela Next time Joe the cosmos ta win. Lava vulavulaka ne botalenta mavasa. botalani mavasa Talani mavasa. Wani ku talenta ku na n'wana talenta. na talent na mi vona talent Wona talenta. Ku nga jikisanya camera leyi ya hala. Nyana katsongo. Foot. Yeah, right. manu u hume ri tiri phela la Akusho loyi I plus 2. se 4 so swinyana La ku tiva ku ezimi swi vona lava va landzeleli va hlangani gang namuntlha a hi le Tejuta a hi le Pitori a hi le ndlwini leyi nga na xinepe xa mina a ni nge vuli hi le ka mani laha ku nga na xinepe xa mina hi le studio le studio ya namuntlha hi le ka Josefa ka Josefa Tesla mitla studio ni tshikinyana namuntlha hi le ka Josefa village village under me la ni humaka kona hayi tidonkini kasi swo yini na maseketelo swo le donki a ni nge jiki kwalaho mane matiyani le donki na ko tika matani nga pfumela hi le donkini Ka matiyana le tidonkini. Maxaka yi dependa ka matiyani Ka matiyana le tidonkini. yi na xiyisa ka matiyani so maxaka yi le ku defende ka le ka matiyani hi va je nyiketa misa loyi xilexi ka u la tibetiri laha ndzi ka xona so a hi la ku twa ku kahle as mi swi vona mina swi ta ku na foundation leyi nga Calvin Mathonsi Foundation hi simeke Calvin Mathonsi I tournament Calvin Mathonsi Annual Tournament leswi la ku ta ku mekha humelela lembe rin'wana na rin'wana se a ni na ku tiva ku I xini lexi nga endla ku mi za mi va na idea leya ku humelelisa ntlangu wa bolo lowuwani which I know it's honoring the late Papa Calvin Mathonsi. All right, Nakens.
anti ku nga tsanti tivisa kahle va ta nitwa kahle va ta mi twa kahle mina Talani Mabasa kuma le ka Zumeri le ka Ndambi okay mara van'wana mi ngo hlamala ka Ndambi mara mi solo hi n'wi vona hala eKhopaka Xikukwana muti wa mina le eKhopaka la ka Xikukwana loko mi hindza hi patu ma ku vona laya ni ta nga voni ku njhani mara ka vonaka so Calvin Mathonsi papa van'wana va nga ti vutisa Calvin Mathonsi ka a ri na n'wana hala kwala ka Zumeri ni n'wana loko mi lava ku swi tiva mi ta ni vutisa a xihundleni ku ni n'wana njhani mara ni n'wana mi ta n'wi vutisa ku ni n'wana njhani so papa the late papa a ku ri munhu loyi a rhandziwa swinene hi vaakatiko ende nga ri va ka Josepha ntsena kwalomu a dyondzisa ko hinkwako lava vatirhikulobye va yena va n'wi rhandza na le kerikeni va n'wi rhandza na kwala bolweni a ku ri mudyondzisi yi dyondzisa Xitsonga Okay. yi dyondzisa Xitsonga na mina and a ku tsala swiphato na buku ti kona mi ta mi hlayela mi teleka ta mi hlayela leti va nga ti tsala and va yimbelela a vo ti tsalela hi voxe va yimbelela kambe so a ku ri president ya Joseph Cosmos se loko hi tshamini na vaboti kumbe na ndyangu hinkwawo hi mara papa leswi a rhandzisa so hi vanhu hi n'wi rivala hi ndlela leyi na swi nge kota a hi endleni swin'wana swa ku hi kota ku n'wi tsundzuka then hi karhi hi sapotana hi ndlela leyo hi ta na kungu ra ku a hi endleni tournament leyi nga ta yi vita Calvin Mathonsi Annual Tournament leyi nga ta tlangiwa December yin'wana na yin'wanyana then hi tshama hansi vhele hi vheta yi pasa loko hi karhi hi tshama hansi hi pasa ku no kahle a hi swi rejistara swilo leswi nga swi endli xihundleni hi vheta hi rejistara foundation yin'wana va vita Calvin Mathonsi Foundation so Calvin Mathonsi Foundation a yi nge including of bolo yi ta include swo tala na le tisoka na yi ta va ri koho ti-netball na lava nga na ti-rugby va ta tlanga kwalani yi ta include na health ya vanhu va kwala ka Collins Chavani na swa timarathon yi ta include na swona vanhu va ta tsutsuma ma swi vona na lava mafurha va ta hunguta va ta tsutsuma A yi nga ri leswi swi byeriwa swin'wana. va tsutsuma vutisa mi nga zami va kona la ni vutisa ka van'wana okay Calvin Mathonsi yi ta va ya bolo ntsena vavasati mi va veka ku yimala se ma swi angarhelile na sweswi laniwa ku va na xo tinyela swin'wana na swin'wana a hi organize game leyi a yi ta yi kha yi tlanga laha va ri vakhegula a yi ta va karhi yi tlanga ku na problem yitsongo a yi ta va karhi yi tlanga yi pfulela rivala ti-final a ku ta nandzika ngopfu mara ni very sure ku tournament leyi taku swi ta va swi ri koho sweswo swi ta va swi ri koho swinene so so swi swin'wana swa ku swa tsakisa ngopfu xin'wana lexi xi ni tsakisaka ku n'wina va Xangani Gang mani a ni te ku mi ni secha mi za mi ni kuma kwini ma swi vona ende swa ni tsakisa phela swi ni nyika idea ya ku mi endle swilo leswi swo sungula ma swi maketeki bya swi fika Gauteng ma ni twisisa because ni kume picture n'wanyana ya mukukhu n'wanyana hala Soweto u fakiwe advertisement la annual tournament a Soweto ni vona na ti-taxi ti ri Soweto ti na swona a Soweto a ni ku tivi a ni tshama niya no ndhawu hi hindza va ku le Soweto a ni tshama niya a ni swi tivi swi fike njhani ma swi vona ni vona vanhu ni swi twisisa ku no swi ri a ku maketiwe hi ndlela yin'wana ya xiyimo xa henhla ni vheta ni khensa na WhatsApp leyi mi nga ni sendela yoho ya ku xilungu xin'wana xo hlantsweka mani ni xi hlaya ko tala phela ni nga swi twisisi ku khumelela yini mara at the end of the day lava tivaka xilungu va ni hlamusela ku no a xi yo hlupha a wu koloti munhu mali then va ku jafta phela la ka gang then mata xin'wana xi nga endla ku yini a ni ku muti maketela n'wehe mi lava ku maybe mi lava ku ta mi ta xuta ti-video se ni nghena nyana ni cheka phela ka profile ni vona n'wi tsoro 12.5 a na ha swi tiya yini ni ka na yona mali leswi swinyana
Auntie. Oh, ka WhatsApp. Mi tsala the price la ta swin'we a ni meka mi advertiser ka WhatsApp ni ku 12.5 ana yona mara va nga i swilo swa kahle because a ni nghenini la ka YouTube ni cheka ni ku 12.5 no mara i ta swi vona Hi le ka media side. ka media side But to media. then ni hayi ni vutisa va ka hayi i makhelwani after course i makhelwani n'wana wa kwala kaya then ni vheta ni thusa video leyi loko mi kha mi vulavula mi ngo mina wa ka Joseph a na ha tivi mako i n'wi bohi mi ti matiyani a na swi tivi ma Randa ka matani. na nga vulavula kwala ka liya ka video leyi n'we leyi anti episode 1 kumbe episode 2 sweswiya mako hayi huma ka Joseph ni ko swi ri wa ka Joseph then loko ni nga ni vutisa vutiso va ni byela ku mako na n'wina n'wi tiva vhele mfana wa mina loko ni fika laha ya ni tiva kahle wa swi tiva ku Number ta munhu kumeka do. Video ni nga phone ni ku. mi nga vuli ka tsara kwihi mi nga vuli ka tsara kwihi Hayi. Nge vuli ka tsalo ku nge vuli. So going forward, it's something that will be around Collins Chavan municipality. Yeah, Calvin Mathonsi Annual Tournament. Tournament leyi nga ta endliwa the whole Collins Chavan municipality. Se hi tsaka ngolo va hosting ro sungula kwala ka Josepha, Josepha Cosmos. Lembe leri ta ku hi ta tivisa before fika March ku hi December hi ta hisa kwini. Planning eta kota ku va kahle. Planning ta va kahle la ku sungula na lembe kahle kahle. Ku planning ta va kahle hinkwenu ka ri swi tiva na xanga ni gang swi tiva ku no so ya set up kwini. Mazwana. Na ku vhela na swi vona ku la na mina khensa vhela ku la nga ku ta tirha la nga heri na 12.5 le nga ku ta va kho. Mazwana. Mi ta ntirho n'we mazwana. So ita jika hinkwako ita rotate and ita va koho laha ku nga heriki ita va koho laha ku nga heriki ne no ikhensa loko mi amukelini because na hina aho a swi ri swa loko mo vutisa vakulukumba lava a hi yo lwisaluisana za ta fika a ku ri timhaka to lwisaluisana mara hi ze hi ta fika khesi loko mi hlamuleni mi tlhe mi byela ku no a ku na problem na ti-question leti mina n'wa hi vutisa na tona ku ni nga swi kota ku ndla leswi mi ngo a ku na kinga ni nga swi kota ku ndla leswi mi ngo a ku na kinga hi khense ngopfu sweswi mi nga swi vulisa swo ku ya ha ta mahlweni ene hi nga ka website ya hina ku na site leri hi publishaku ti-events so na ya n'wina hi nga rhandza ku yi lista kwalaya loko se mi ri nanini hi ta yi advertiser as time goes loko se kha swi tshinela loko during the show mara na website swo boha ku hi kumeka hi ri kona hi ta pfunapfuna na ku hi pfunapfuna ku kona graphics wise and everything but I think this is a good starting relationship going forward hi ta mi sharela na ti-idea leti hina hi nga na tona as Shangani Gang because it might look very small but it's a big thing that we are planning. Yes. So yeah, mashaka una swin'wana lava ku swi vutisa. Hayi mina no la ku vutisa ku ri se mi kote ku achieve yini ka nkarhi lowu mi nga fika ka wona ka nkarhi wa sweswi. All right, so tala ngopfu lexi ni nga ta xi vula futhi we have one of our ambassadors ne Josamndo a tlangela Dynamos. Oh yeah. I ku loko ni n'wi tisa na idea leyi a nga yi vekanga hansi ni n'wi invite ata ni va na one of my friend the motivator Charles Vengane u huma ka MacG Messina Annual Community Games na hi koho kwala ni sure i ta va kwala ka line ya ti-interview i ku ku na swo tala mehe a ni nga swi tivi vhele hi ku organize ta tournament ku laveka leswi na leswi and ku na swin'wana a ni hleketa ku swi easy kuma ti-sponsor ende swi easy mara lexi nga ni tsakisa ngopfu i va Hollywood loko se va ta hi pfuna va hi nyika ti-trophy va hi nyika timendlele va hi nyika na mati because va swi twa ka hisa va hi nyika na mati va register na vaakatiko ka Joseph va ti-account va ta kota ku beja kahle swi kha swi fambisa sweswo maso va busy leyi va le ku register vaakatiko xin'wana futhi ni nga rivala ku xi vula a hi ri na va ka FNB kwala tolo vanhu va ka Joseph va ka pfula ti-account kwa a swi ri simple va tshama kwa va ka FNB na lembe ri taka na vona hi va nyike hi va kombele xinkarhana mara va hi responde fast then va hi byela ku no next time nga vuleli hi tisa team leyi nga ta pfuna Collins Chavana so va FNB na va ta va ri kona ni na pfumela na tibangi tin'wana ta va ti ri kona next year ku ta va ku ri kulu na va Coca-Cola na vona a hi va nyika xo tisa va fanele va tini a ku ta ndhawu leyi a ku ta ku ri ku tshuka hinkwako la
Un'wana wa ti chuzela mi ta cincana na maxaka la Mike. Twale leyani le. So You check. You on, you off. You on. Uphosini kwala. Anukuthi total. Sena kuthwa manje. Nan enda futhi. Nakuthi. Yeah. All right. Vulavula nithi. Awutwali ka. afa ku ri tibetri Nakuthwa mara utwale kule ngopfu ni swi ta ku u fida ka hi le ka yin'wana mara it's fine. So next day timhaka to fana teto ne ai ku ta sula mara mi zama na idea ku mi ta mi khomeli ku next day. a hi se va na idea xin'wana lexi ni lava ku xi vula ne ti-trophy letiya ya swi kota ku maybe mu xangani gang yi ku hina hi le ku sponsora play of the tournament then hi tsala laha ka trophy leya play of the tournament hi ku xangani gang play of the tournament i ya n'we na ti-pricing ta hina leti nga na toho from 1 up to 4 ya kota ku tsala laha ku first prize Hollywood hi nyike Hollywood yi huma ka Hollywood second prize yi huma xangani gang ma twisisa swa kota no ku karhi advertise ya kota ku tsala laha ku leyi huma ka Omo leyi huma ka Sef swo fana na sweswo ya tsala laha se sponsorship ta hina a ti-flag tita i swilo swin'wana swa tsakisa swinene mani swa tsakisa ende xin'wana lexi ni tsakisaka i ku loko mina ni sekatela vaakatiko hinkwavo va humini va tela hi avoida na leswiya swa ti-crime na ti-violence ti-child abuse swo avoidiwa vanhu hinkwavo va tiko va hlangana ndhawu yin'we community va anela ku lwivula community yi tshama lava tivana van'wanyana ma swi vona Because leswi ku na swin'wana kha vulavula hi swona. I think one of the episodes one of the biggest problems alaka timhaka ta extracurricular activities ku vana va ha ri hava xo hungasiwa hi swona. Department of Education nayo I think it's pulling out because mathicara va ri va nge swi koti ku landzelerisa timhaka ta extracurricular activities va kha va nga hakeriwi i timhaka ta sports ene vana vo tala a hi nyikiwangi ku fana a hi nyikiwangi hi tinyiko to fana van'wani va le ka sports van'wani va le ka swin'wana mara loko na timhaka ta so vana van'wani va pfuleka mihleketo then va kota ku talenta ta vo leti va nga nyikiwaka tona va kota ku ti showcase so I think i mhaka ya kahle yo fana leyiwani because na hina that's another thing personally on my own I would like to work towards empowering the community. Yes. To empower vana lavatsongo. No man. Vutomi bya wa byi helelela ntsena ku na timhaka ta so extracurricular activities sports and all those things. No a ku na engineering ntsena a ku na teaching ntsena tele ngopfu ma swi vona se loko va kha va swi vona hi tini so va swi vona no i yini leswi ya tikhamera swi ndlisa ku yini lava va nga tshama le sayidini i yini maxaka Chipoko. se va kota ku vutisa and then va nyikiwa information study towards something like this you can do this and this and I guess to be a career exhibition on its own. yeah career exhibition hi yoxe so hi khense ngopfu mi nga hi vitanela lavan'wanyani na vona va ta ku chempu I think iboti va kona loko ri va kona ni ta fanele mi vita lava mbirhi un'we va ta va karhi va ta na vona Yo levi mina we. Enda Ndanda va ri mina ndio ro dzula no va namusi Charles Vengani. Charles Vengani. Yes, I'm born and bred in Musina. Musina. Yes, the hottest place on earth. Is it hotter than Josepha? It's actually hot. I think we are second after Dubai. Serious? It's very hot. Second after Palabo. No, Palabora is nothing. I mean, I hear people saying Palabora, Rustenburg because the whole mining belt. Yeah. And Musina is a mining town as well. So I suppose because of that, that is why it's extremely hot. Yeah. But it's a funny, loving place. Yeah, Musina is. It's hot. It is. Yeah. So, khabar budzana pa bo ntho bo banganini ba diswanga mina because I heard you were the biggest person who actually supported this whole tournament with all the logistics and who to go to sponsors and all those things. Since he actually explained that this tournament
the first one, and I know it's a bit difficult to organize something For the first time. for the first time. And what was your role in all this? Yeah. Look, we from an organization called Mathonsi Annual Community Games. Yeah. We host a tournament similar to this. Yeah. It's just that ours is a bit upper-handed because we've been running for about 4 years now. So we host about 32 teams in 5 days, 64 matches, about 750 players in the whole week. Yeah. So when the chairman of Mathonsi Annual Annual Tournament, he approached me and said, Charles, can you please assist, because I can see that you guys are a bit ahead. What can you assist with? And then we sat and arranged from the whole logistics, from inviting teams to sponsorships. We did the whole arrangement until to this day. So I traveled all the way from Messina for the past 2 days just to come and assist. I mean, for me, it's about sports, and this brings people together. You know, so for me, it's more than just kicking the ball. It brings the community together. I mean, these young ones, if we don't invest them in sports development, then we are developing criminals. That's true. So that is it for me. Listen. So that's it for me. You know, and in December in particular, we chose December because it's the peak hour. I mean, the peak season. And from the 21st to the 31st of December, if they are not in sports, they're in drugs, they're in substance abuse, they are involved in gender-based violences. So now we try to say, let's keep them busy for now until January. When they wake up after December, January, they're going back to school. You see, so that is the whole aim. Just to keep them busy. So it's important for this community engagement. For me, it's more of a service delivery, if I can put it that way, because I mean people tend to neglect them during this time. We buy them clothes and then I think it's important to go and on and on. Sure. Post organizing these events, obviously you're keeping them safe during the event, or you're keeping them concentrated on participating in the events and stuff. After that, is there anything that you maybe spot and say, okay, we've kept these guys, these kids away from drugs or whatever, and then you've kept them for a certain period of time, right? And after that, going forward, is there something that you're planning or you wish to like get them involved in, so to keep afloat with what you've started? I think our main objective is obviously not to only give them prizes, get money, then again go to alcohol because it's December. We want to maintain and make it very continuous. With Calvin Mathonsi, we're still going to invest more to it and be similar to Musena, because with us we invite Kaizer Chiefs, Amazulu and Black Leopards annually. Even this season they are coming. So we are not just giving them prizes, we want this to be maintained. It must be a long process. It must be a continuous investment, and not just because people are bored during December. My guys, we are just chilling and drinking. You see, we want to make sure that we invest more into this. Two of our professional players from Mosena, Kurisomo Dao and Sedi Kapinga, they actually played for the same tournament. Just that on the later stage we changed the name. But now it bears the fruits which we are celebrating icons in the communities of Limpopo and the entire country. So it's through this rural development or sports development that we can produce professional players. You see, So there's something that triggered me when we were traveling back, and I actually thought of it so many times. Okozona zwino ka eli barindi meaning ajvenda davi. Mudavi, yes. Kamudavi no. It's like a gravel. But not the development which are involved in making pitch, a proper pitch for rural areas. Or do you know any that will be? Because I mean,
if we do tell them that there is a pitch that we want to develop and all those things, are there any people like that can say we are available, can be able to help? Yeah. I think on that matter, a government must wake up and smell the coffee. Because this is us from private sectors, community leaders who are saying we are doing this for the communities of the South African government. So we urge them to come and assist in this part. I'll take you back to this particular tournament which we are at. We try to engage with the councillor to say, can you please assist on grading the ground? Because this is the least that you can do for this small community. I mean, this has brought grannies together. This has brought young and middle ages together. So now where's the government's involvement on this matter? That's true. We need to actually tackle all the societal issues to develop these icons in the country. So the government is the only stakeholder in hand now that can actually put more. This community has less economic activities. Unlike in Mosena, we have your MC mining, your Venetia mining, which is one of the flagships in the world in terms of diamond mining, who they can assist. But in communities without economic activities, we then depend directly to government, to say, can you please assist? At the same time, the Department of Sports in the province or the district as well should be harshly approached to say, let's invest on sports development. That is the reason we have the Department of Sports. It does not sell popcorns, but to invest in sport. So we must be harsh with them to develop on issues like grounds and other facilities, sports equipment, etc. That's true. No, you have said a mouthful. No, thank you so much. We really appreciate your involvement in something like this because, you know, if today there was no tournament, we don't know where the kids will be today. True. Before you leave, even Shangan gang, we don't know where we will be today. but before you leave, let's say there's someone from another province, a province that doesn't have anything like this, and they want to start something like this. What can you advise them? I think I'm naturally visionary. I'd wish that communities starting from the district to the province, we can have a bigger committee through any council that can actually go around communities to develop this. Provided we have a lot of assistance from government and other institutions, that let's have a committee that can go around and do such initiative, because it's not only this community which needs that assistance and help. There are other communities in the county, in the province, which might need similar, that we can take the kids out of the streets. You know, that is our main objective. I always give a very pathetic example, that Nelson Mandela used to head kettles to become a president. And then why not that I can also do the same. Kudise Mudau played for the same tournament today. He's a Bafana Bafana player. And it's possible to these other kids. But it's only us that have a life experience of few ages to say, let's kickstart. They must go out of the streets and do something for their life. So I think we can try and mobilize. That is something that I think you're reading my mind. It's something that I'm thinking of, to say we need to engage all communities to have similar programs. We'll share the dates within December, and then we can make it active everywhere. Let's keep in touch. Thank you so much. No, Marshall, anything? From my side, I'm covered. No, thank you very much. No, thank you so much, sir. It's like you came prepared. Are you always this fluent? Or I need to ask that. Maybe I know my story. No, thank you very much, James. Thank you. Thank you so much. And good luck. Thank you so much. Okay. We really appreciate it. Okay, cool then. Thank you. Karele nande. Let's go to Telepitor. No, lolo. Abafisa sobana ema-December. Endlwini kaniyivona. Mina defensive driving. Wahemba. Abe alangutise. Advance. Abe alangutise. Na wrong. Asibona nchumu. Yiku license yawe. Yawe. Ano advance. Ayitsikeni kwala. Ayitsikeni ikomo. Ngayembarasa. Right. Atal. Semto mito enyana.
no, ya twala ye aliya black. Ya ambayo samala. Ile do Damus. Ile Damus. Ai. Ai beni kom. Kot car na DJ. Kuna DJ, kuna mwinyo wa beke. Munyo disi DJ. Kuna mwinyo wa DJ, kuna mwinyo wa beke. What the final? Bali tisu kwa hiyo isala watuya na shibeka na misala sabna shibeka na. Itaswito lo wafi. Atakutra ko shibeka. Tulisho isa chokola. Ni foster go le pola golo. Ni foster go le pola le beka na le atolo. Serious. Shina keten. Kotozonan. Antu ku keten raba in bolo ya fambela na bolo. Oda zamzela we mwinyo wa show. Hey, Shashi Tamina na Butsiril. I'm one of the organizers, and you are part of the family, Mathonsi. So I think the first question organizer, he might have answered maybe when I'm in another scenario. Ishi leshinganda kumzametana kungu or kuwana kuhleketa kumgavana Calvin Mathonsi Foundation or Calvin Mathonsi Annual Tournament. Maka ikulukumba ngofu handle ka kuva iri part of the family ya ka Mathonsi a ku ri ku hlohlotela ku ri ku va na ntlangu ya lowu khipaka vanhu away from the streets all the time va na leswi va swi endlaku and swi fane swi rana hi ndlela leyi yi nga betha nyana va swi rana swa ti-tournament some other times mara ha swi vona la ku xota laha na laha leswi mi vona hi koti ku phula vanhu vo tala na ku lava ku pfuna ku contribute in some way ka community loko mi langutisa la mi kuma ku na van'wamabindzu nyana lava vantsongo lo va rhamba ra vona specifically tlhela hi va listela mixaka ya mabindzu lava fanele va ta marhana kwala during this tournament. Okay. So maka ikuru kumba ngopfu a ku ri yona yaleyo ku i contribute to the community economically na ku team leyi winaka yi vona mali yo tala lero ya benefit swinene 10,000 yeah. Mali nyingi. Team leyi nga ta win final sweswi. Kale timbirhi ti nga la. Kale ti 2. Tasala man'wana ma ta ma bohi xiputsa mavokweni. Mala 10,000. Yeah. Mara na ti number 2 na ti number 3 ti na ti price ta tona. Yes, number 2 na number 3 va na price ya vona. Number 3 you kuma 5,000. Number 4 you kuma 2,000. Okay. Number 2 you kuma 5. Number 3. Kumbe sen lo tlela. Number 1 you kuma 10,000. Number 2 you kuma 5. Ikwana 3,000 ka number 3 na 2,000 ka number 2. Number 4. So Ai mi tikoma khale mi ri ku organize nga swile se mkarhele. Ana xikola xi dyondziwa kahle ngopfu. Se kambe leyi ka Cosmos leyi ka ya hala ka hina. I number 3 sweswi. Yi ta va number 4 mara swi ta na hi va na administrators va vona yini va ha ri ku hlayeleni ka swilo swikoro a ku na game leyi nga tlangiwa ku hi ta kota ku tiva ku number 3 i mani number 4 i mani so va tirhisa swikoro leswi nga tlangiwa va nga tlanga swona during yeah. Yes. Okay. No, that's very nice. And then, Mike Wawaro. Mi vula ku swa linka swilo leswi kusukela ka game leti nga tlangiwa na swin'wana na swin'wana. Yes. Okay. So ku nga va na ku linka between sweswi na ku cinciwa ka bolo leyi nga le ku tlangiweni hi yona ku sweswi ni vona bolo yo tshuka hi yo a yi mi yi vekini ku ri ya ti-final ni vona leyi nga laha suhani ya ku tlangiwa hi yona before. A hi swi laveli ku va na bolo ya hina ya ti-final
yo ka yi nga fikangi le a yi fane va yi brandiwile ku Calvin Mathonsi Annual Tournament mara a yi fikangi so liya hi nga na yona ya red i contribution leyi taka hi maka Hollywood okay se oh mara Hollywood wo vona bets ku Hollywood bets wo Okay. vona ku maybe player leti nga va twa yi nga ri bolo ya quality yona leyi va nga contribute Yeah. a va endli kahle le Or- military or ku nga va na ku a va yi tolovelangi na vo hi voxe lava va tlangaka tlangaka yona yona. a hi xavi tibolo to talanyana kwalaha ta va Puma and so on na Adidas but a va ti preferangi tona teto hi mhaka Yeah. ya ku va va tolovele vo Mikasa na va kick off type of a ball oh okay Okay. Okay. And then going forward, frontini Mabasa, baku, this tournament, you get Yimilan it's something that will be around municipal Collins Chavan. Ishin Nation Takela Kulakush achieve in the next tournament there next year. Because in Tobago, even na planning this year, I saw in car, akurna le swasho salile ndako. Since mbuli na kuna bolo le ifani ya final, ya Africa. So leshi minga shitakela ku going forward. Shikuba shona leshi mingi lava kushipaka ka number 1 or things that you think you will have to improve next year. okay yona tournament that's why yi vitana ku i an annual tournament Yeah. hi la ku yi tshameka yi tlangiwa nkarhi hinkwayo Yeah. na ku improve ti-prices Yeah. leti hi nga na tona sweswiwani hi sungule ka 10,000 so we're hoping ku ri will grow up and pull out a lot of sponsors to come and support us but the other big achievement I hi lava ku achieve timhaka ta ku va hi nghenisa na tin'wana ti-sporting codes Yeah. that's why annual tournament leyi hi nga vuli specifically ku is an annual soccer tournament Okay. hi lava ku kota ku nghenisa na Netball. vo sporting codes tin'wana ta va netball yeah and na va magava sweswi a swi tlangiwaka hi vanhu na nkarhi lowu hi nga ta swi endla swi va mhaka yikulukumba yi tekaku nkarhi wo leha yi kha yi endliwa kwala tikweni leswi hi hleketaku na swona swi ta hi kota ku hi endla ku hi kuma vanhu lava va nga ta hi sponsora va hi pfuna ku fambisa swilo leswiwani hi hlayisa tiko Mashako na swin'wana lava ku swi vutisa. U ngo chava but sirili ke. Van kumi off guard ngo. kumbe va la ku vutisiwa hi lava va nga rhanga va lava yes n'wina mavonelo ma n'wina hi vutise van'wana mavonelo ma n'wina swi fambe kahle hinkwaswo swi mi tsakisini leswi nga humelela ka siku ra namuntlha yeah loko hi langutisa tournament mafambelo ya yona hi woxe ma hi khoma kahle maybe lexi nga va xi nga tikaku for mina as a person wa kwala tikweni i ku va ku pfumaleka na yin'we ya ti-team ta laha tikweni yi tlangaka ti-final mara a hi nga loveka ku na team ya yihi kumbe yi hala tikweni yi nga ta tlanga ti-final mara a hi swi navela a ku tlanga yin'wana ti-final hi sweswo yeah but na vo va lava nga ku tlangeni because they are part of the tournament va contributile the same way na the other teams and va within Collins Town municipality then it's for us it's an achievement. It's a win-win. Yeah. So since Iwela Ndagokalia Yaku within the next or upcoming tournaments, since because ideal in Ghana or minimum was like at speed, ideal in Ghana it ties up with something that I was planning. Foundation in one and the extracurricular activities. Since Tadan Calvin, yes. The idea that maybe because our school in Masukulam, especially because in anywhere in a rural area, in the government schools, extracurricular activities, sports-wise, I think it will be nice to go back to these schools and say, listen, can we get involved within the learners?
ku hi undla ti-extracurricular activities, netball, soccer, volleyball, rugby, anything. Hi ku ya hi swikolo maxakadzi na le ka xilungwa na le Adolf Ninga High. I think it will, from my side, it will channel very well because a ku ri mudyondzisi loyi a tiveka a tikweni, a ku ri mudyondzisi loyi a hlonipheka, munhu loyi a tiveka, ni ngo I munhu loyi a tiveka kahle kahle timhaka ta tidyondzo. Yes, that's an idea that probably I have, or maybe you've been thinking about something along those lines. I don't know. Yeah, true. Let's take it in two ways. Because generally, netball, hala makaya lawa hi tshamaka wona, it's a school thing. A swi talangi ku mi nga kuma team yi ri ya le tikweni va ku I ya netball, and tala ku va ku ri ku I team ya le xikolweni, bo volleyball and athletics, cricket and stuff like that. Swi tlangiwa hi a swikolweni, a swi tlangiwi va ku na team ya tiko na league ya netball, you won't find it. Se a hi swi lava ku at least hi sungula na swona a ka sayiti ra xikolo, hi swi humesa a swikolweni swi nghena ka community, yi kota ku swi rana xikolo xi nga ha ri kona, whether xikolo xi kona kumbe a xa ha ri kona, mara hi kota ku sala hi rana those activities. Okay. No, that's very nice. Because also I wouldn't want, because the ideal the thing is to kill dependency ka government. As well, because already government I don't want to talk politics too much, but government, to be quite honest, is failing. I'm talking about extracurricular activities. Ashkole in mana logo show mashkolo too. Over that to my car, and between 2 and 6. Who introduce extracurricular activities at school. Ungaskota ku cancela timhaka to va na hi 2 from 2 to 4. One hour practice ya timhaka ta extracurricular activities. And then from 5 to 6 ule kaya u karhele. Pen'wana loko a vuya karhele u vheta ku tleleni. Apukanda to homework ta yena. Karun'wana hi ngo vulavula hi government ku ri le ku faileni na swin'wana swin'wanyana. At the end of the day, government hi hina. But you know, someone from the community, thola ka Department of Arts and Culture. He spark that idea. No man, why don't you do this thing? Introduce it to your whatever meeting or performance meeting or whatever. Or by introduce, by implement and stuff like that. So I wouldn't say with government we failing. That way he failing because remember he link na the Mr. Rangan the other time. We don't go to the government and say enda something like this. And then at the end of the day, I go to government who's government actually? Human government. So what about Tolo? After the game, Cosmos, because that team I participate in some way. And Lawan, maybe that will keep people busy. But Suka started in water balloon and stuff like that. But Manila Mabzalin, other drugs and stuff like that. One of our players yesterday, say child ball, he kombela me nyika mali ya byala. And the Korego and Korego the following day. And Korego the following day, Namut, a game lay. Bafana by win about the final. But the represent not because it's the first annual tournament. So from Mina some sort of disciplinary police or ndaku leswi va fanele va swilandzelela ku fana no campa because we know ku ri vanhu va ku tlangeni ka game va fanele va campa ku campa I ku you stay away far away from things leswi nga ta ku tempta ku ri swi endla ku fana no byala
ku damarhelana na swin'wana swo fana na sweswo loko hi hleketa kahle ku na the other time squad a xi ye ku tlangeni a handle ka World Cup. So some people were found doing, France, yes. France they 98. were found doing stuff like going to drink and everything. Baba hlongorini, baba buisa. Baba buisa kaya. Matluri now luwa wo camper. Camper it's very. Ishi xin'wana xi tekela ku hlongweni swinene. Mara so na ta tiva ku ri maswi enforce sweswo or maswi vulavula ka vona. The irony here is ku mina I'm the chairperson ya advisory committee and a disciplinary committee of the team. Yeah. We're running it remotely. But we just we're just advising from far. By this is what is happening and stuff like that. So as we all enforce that type of discipline. Mar Lokstaka camping we advised as well yesterday somewhere, but is shortage of resources. So I think it's part of continuous improvement. On the next one, you know, it must involve some sort of like a resort or but who's going to fund it? Because we need funding for that. But some of them, obviously, because they're manipulative, these boys, they are still, some of them are young, very young. And so opportunity maybe I don't know. Maybe in the like they got deep up to the point like you command na vatswari va vana lava va kota ku swi tiva ku kahle this is what we are doing with them, this is what we want them to do and stuff like that. So like for this tournament after va swi kahle ngopfu loko va lo camp for it a ta va hi sungule kahle you see and I was like hinga va hi diwile team because a wu nga camp one va ri ku tlaliwi byale ntolo fika ene phela area napundu leyi ene munhu wa karhela swi fana na lava nghenaka sweswi and one of that tlanga bolo hi 1 o'clock yimela va hete ku ku kama vusiku bya kona akulungi so it can think of Mathonsi. I think from this everyone will learn. We are not just a community. We are a community that will want to get involved. So we are very thankful that you have put together something like this, which brings young, old, everyone together. So it can think of look me kanzi. Unayopala. Kubantamela namuthi animele munhu wanje mina novulavula as mo organizer amkhambula as motwala ngantsambisa mi angarele masaki wawo kubeka sivulavula swin'wana anisoli swi vulavula but novulavula as motwala na organizer because we concern ka vana vandla yini after match kanjani hayi va tlange leswi tsakisaka ku n'wana lava tournament ngakombe na lembele ta ku a hi zame ku mi swi yisa mahlweni swi va swi ri mi kota ku va veka ka ti-team letin'wana tikuli va vona swin'wana ka tv xangani pianisi hi ya laha vulavula na bomanimani hi langutise ku yini you know for that I organize some legends the PSL. We organized Jacob Shiseve. They did not come because kutlangwa the final the World Cup. The 18. The 18. So anga swi koti ku ta hala because wa hashala ka mutsweding wa pfuna as match analyst and stuff like that. So I'm fanele wina yena. Then na Benedict Villakazi was supposed to be here, but I think we have another guy here.
was a former player at the Dynamos. I think they call him Sam No. Yeah. Yeah, no. Yeah. So I actually will kukuta vanhu vo fana lava because already vana ndlela leyi maybe va nga kota ku pfuna Vana understanding ya soccer more deeper. yeah va ta kota ku connecta vanhu lavan'wana but I will bring him I promised him that next week I will take him, I will bring him here again na family ya yena ku at least we'll play one game then he gets a chance to look at the players. Okay. And I think it will be a very good look na so swi nga swi vula swo va sala va hle va fane va kuma na discipline. It will be a very good exposure for them as well because skill mi ta kuma ku na skill xo karhi xi nga kwaka Joseph kwala xa star ya soccer mara ma ku discipline ikona all this stuff u hetela huma ndleleni na nga na exposure to vanhu vo fana va lava so Mashava just to understand ma va faka ka ti or mi vitana vanhu lava ranaku ti trials because I think vanhu vo tala va kuma ka ti trials the trials leswi va swi ranaku mi kuma ku ta people from the PSL or from Vela or from Telkom or whatever va fika va ta scouta ti players around do you I said enda yehe okay ku vitana vanhu va talent talent ka ti trials and stuff yeah but loko hi tshika hi twile ku va tile va kona around va tala ku hela Giyani area Thohoyandou and stuff like that a swi kota ku the player leti nga willing and then we pay for them and then they go and that's good such things swi swa kahle ngopfu because I think xin'wana xo endla ku munhu a kota ku ya mahlweni I think going forward a va exposed to that mavona loko swi tiva ku ri ku na trial a va exposed ku a tshunela kusuhana la nga na trial or a yisiwa ka trial I think it's best because kahle ku ri hi va pusha but I think going forward this tournament like next year it will be very big you will be here and now you will be very big so the tournament will be very big and then all of those people that we need they will be here to take care of this that's great we are looking forward to next year actually now we will be growing as the time goes next year I advertise on our website because we have an event page on our website that will be so neti date yi huma ndhawu yi huma poster yi huma ta yi wela henhla because na vanhu lava endlaku ti graphics on our side so I think some sort of like clip put it out there social network no ita cancel na switele for sweswo I ready for next year. I'm not emailing next year. I can't think of Butsiri. You can see the name. Me famba kahle. Me famba. Me va right. Tava kahle. Na ngona boya Pitori. Me famba kahle. Or Skochkar. More remote way and way one making the Shilandele. Wansat. Mona Marella before farm. Mashaka kuna mareni wana musa. One, just in solo, the second Kashmir, Mirani Stiraswa. I can think of it. So, you can see. Mas one night. Kulero mimiri. It's all. Namsolo durana bonyina. Ndi Mbasigidi Ernest. Mbasigidi Ernest. Ya vakhala njelele. Vulauzi. Star. Okay.
do favari manager wa hona musi so vho to do represent manager wa nga ndava ya sponsor this tournament. So tell us what made you to sponsor this tournament? Like as a Hollywood Bets company, Yeah. we deal with the soccer tournament. Yeah. We also do a donation to the non-profit organizations. Yeah. So we got a proposal from the organizer of this tournament. Yeah. And then variva kunyaga sponsoriwa vana tournament. Yeah. And then we organize, and then we got approval. Yeah. There is sponsor a tournament, even though it's not much more, but we did a little bit because it was our first tournament at this place to sponsor. Yeah. So rather, Rovanekeza balls, Rovanekeza gold, Rovanekeza silver, the t-shirt, so the Hollywood beds, and then the cap, and then still what. And as long as they recognize the soccer tournament. Okay. So you know this site, it's the first time that the sponsor to support tournaments. So which means you always support other tournaments everywhere. Yeah, everywhere. If Vasenda's proposal are supporter, so it was our first tournament at this area. Okay. Like Joseph. Yeah, Joseph. Okay. Yeah. All right. Mashab. Just one thing. Since you're sponsoring the soccer teams, so you're more into sports. You could sponsor the sport. I sponsor the sports like we sponsor sports, ne? Yeah. And then we also did a donation. Okay. To those like the dropping cent. Okay. Oh, like we did a donation foundation. We did a foundations. We don't deal only with the soccer sport or. All right. Yeah. Because I'm asking in case someone have got an idea or have got something that is happening or some sort of like an activity that is happening, but it requires funding. You see, and then they say, "No, we saw Hollywood Bets sponsoring a certain sport activities." They can approach you. How do they approach you? Are there any platforms that they or any things that they should follow? Like if it's a non-profit organization. Yes. Okay. But then they have to write a proposal. Okay. And then send to us. So we see then on a proposal they have to write what they need or what they want. Yeah. Also, whenever vafanele uri valiste zvithu vazvitodayo zvine vakuzvitoda and then vasenda email vaisenda guy like I will leave my contact to the organization of this tournament. Okay. And then if they go to him and then asking about Hollywood. But then vadokonowana the contact dzanga and then arare una zvine vakonyanga zvone vadosenda proposal kani. And then nenda ikona irumela ka management. And then azvine vakonyanga zvone management vakonobona zvone ndizvipio zvine zvavari vangakona zvisvikelela uri vakona zviisapo petu. Okay. No. Zvapfara. Mashak. I'm like beja. Vala kutlanga aviator. Hey, chikorwa ichi chitu. Chi vatu vako wina but aviator. Vako wina. Yeah, and there is another one they call it a jet. Jet. Yeah. Oh, there is another one they call it jet. No skip over aviator, and we're going to jet now. soon we'll be submarine. Hey, how about you? Tlanga aviator no. Ana mina tlanga aviator. Tlanga aviator. Mi ta byela most trick ku sifamba njani. Yeah. Mashidwa shangana. Nasita mara, stonga nasita mara no a little bit so. Ka tournament la namuntlha mi kote ku vona swin'wana swi nga swi la ku na next time ta kota ku va pfuna hi mali na swin'wana. Yeah, no,
This tournament, ne, to be honest, it was fantastic. I will not choose as a warning as we saw already. I will not choose a bed. Kaka this tournament, your tournament, you have in na next year or at that time. Renga stakare or read the sponsor. Okay, that's nice. No, thank you so much, sir. No, For answering the call when Calvin Mathonsi annual tournament yeah. or what they were choosing, Yeah, so I think it's very nice to see something like this. I've been saying, but it's nice to see something like this. So Rory Amanda on behalf of the tournament. So one of the sponsors that said yes, we will come and assist wherever you need assistance. So we are very thankful for this and we would like to see you next year. Okay, and then call Amanda, and then I call on behalf of all of bets, and then soccer tournament organizer. Okonori, I would say all of bets or Okono Donage Okono Sikaponor. Na bangu watu wakono zibona zuri ba wombera zitu watu siwa. Kori kwa ngamana. And is on. Suzuke. Ai la kuna mareli o mashaka. Ano wala ma security. Ano subona. I think mina in closing anta ku balanderi va Hollywood Bets vatlangi va Hollywood Bets the subscribers hinkwato wati ta subscribe hala ka xangani ke they must come and subscribe as well to our channel. Na yona yoxa Hollywood Bets ayi ti ta sponsor hala ka xangani ke they must come and sponsor as well. Yeah, no, we will platform ikona we will have a look at it. Yeah, platform ikona time ina yona we need to advertise and stuff like that. Let's even the friends of each other. Hollywood Bets, business to business, business to business, B2B. B2B. The Janaka, Cares. the communicate. Cares. B2B. Business to business, not bet to bet. Time to bet. Loko xitlanga vieta va hi toilet tlangani sweswi mi ta wina. No, cancer. Cancer yena mata. I'm gonna second Milagu woman 160. Ka Joseph at the donkey in Bangisere. Ka tournament le support wako he Hollywood Bets. Le ka Joseph at the donkey. Ala ka Jafet. She is a me. Ka Joseph at the donkey. Kasi wa wetsa makubele ka Joseph at the donkey. Ela baba tsatsi banga ala ka Joseph at the donkey la. Na vanhu va mapopela makulitsi kungatwa vele ka Joseph at the donkey ne. Ever since anse swethu. Ti donkey ti hala ka Dzumbeni. Mashaka ya khomeki. Masiboko natha. No bula tshame na mani na namuntlha? Ni tshame na DJ Dee Roka. No twa ku na DJ Dee Roka ni na kumbe ngopfu hala kaya ho twa ku na DJ Dee Roka no Amen. Vanhu twa ku matitlhantlha mi tlangi na tona ni ene nkarhi lowu le ku record twa ku le ku disturbing nga kulukumba i ready la ku titlhantlha ku mi le ku disturbing koko a ni ri nkarhi wa koho a wu wutsongo ende na gezi ra famba so no namuntlha mi te ku hi kandziyeni mi ta titlhantlha ya ni titlhantlhenyana ku va ku nkarhi wa koho a wu nga talanga mavona na hi loko se mi sunga ku titlhantlha swa mapela a hi ku dyeni mikayeri titwanga kahle ne mikayeri ngopfu loko munhu a mi lava u mi kuma njhani va nga ni sendela email deerokamusiq@gmail.com or mi ni fonela ka 066 22 44 358. Okay.
or min cheka ka account min social media Dee Roka. Yeah, TikTok Hey, everywhere. what Domingo? Like a TikTok. Hey, why when you TikTok? TikTok, yeah. TikTok. I know. Oh, That's okay. clear. TikTok. I know the video got TikTok. Okay, Yeah. All right. DJ, you depend. Next year, I was doing one Friday night, like, the DJ, because I'm going to talk about so I want to go to Serious? Yeah, you talk about DJ, the next thing, my guys, I'm going to It could be the first, and then Mangena DJ, and then go free flow. You wanna after him, I think it's let's give it a try. Yeah. Mingena mirna energy. Yeah. Energy. Utela ngofu ya. Loko akusungula watlela. So mikumeka ngofu kwini? Mina ni kwala Limpopo. Ni based up Palabura. Okay. Yeah. So Palabura. Yeah. Mara kaya no umba kama pop. So okay, mara mikumeka ngofu. Around Limpopo mara mostly up Palabura. Yeah. Okay. Around Limpopo. Anyway, loko min lava na fika. Okay. I know. Ikenza kumtiva, you'll be one of the guys that will invite. Yeah. No. Friends of the show. So that we can, because we are not trying, we are uplifting. Yeah. Akagaza. Mixa kanjani? Ngwathu na Xitsonga. Mostly house. Yeah, house. Ntlanga house kahle because let me say Afrotech. Oh, yeah, okay. it's Afrotech. So and then I could drop a EP. Oh. Yeah, Afrotech. So okay. Yeah. Strong. So loko domla kumeka kuma kwi munhu la ona ti craft ta n'wina EP ya n'wina or leswi nga tshama mi swi endla before music manga ukuma anywhere online all digital platforms tiko yeah mi loko min lava man phonela man emailela man kuma ka ti account Sentasiya ti number. Nambara Ni vutisa lava va yingiseri. Nambara nga hlaya futhi yeah Ati hetlos Banyikite la nambara ni. Ay va yingiseri va ta kota kuma number. Banyikite nambara. Nambara 066 Ukhomi phone 066 22 44 358. 358. Yeah. Okay, no. So loko vanhu va mi lava ta mi kuma kwala. Batan kumako. Or loko kube aban kumi a phone in ban email or ban sendela DM. Yeah, it's fine. I don't have a That's nice. It was nice to meet you. Ikenza kuba semi wa friend. Ma accept kuba friend of the show. Nimngano wa munhu un'wana na un'wana so la accept. Okay. Me da accept loko se mi like mi share mi subscribe. Zeta va ka vitana ku. Yeah, okay. official. Mina YouTube channel. Na YouTube channel, okay. Instagram, Facebook, Shangani Gang. Shangani Gang. Yeah, Shangani okay. Gang. No, tai search and tai. Yeah, me search me kuma kwala. Shangani Gang. Aina I Shangan. Oh, aina I. Yeah, singende kinta. Koma kwa network ya ko la na yo ikhomka. But loko sen kuma network ya sharp. Yeah. Metabona ti notification. No problem. Okay, Kenzengofe. Kensami. Bangamkhacha kuyi vanhu next time. Do you have any show, any bookings leti ngele ka tona vangafana va attenda vambona kona? Yeah, nina show next week na gig Holobze, iti 23. Yeah. And then the 27 ile a Hilltop. Yeah, a Hilltop in a Yen Mashaka, yeah, supporter one of our own. Ayeni ya bona sumana. Ayeni ya bona sumana. Mitsakuya okay, manga list the show. Manga list the show to kanya. Ta slang matiwa mwela. Yeah. Okay, so ne Kenzengofe. Ku Kensami. Kenza ku bana mwela. Ku Kensami. So, thank you. Next.
Next. Who's two? Next. Man, you must go next. ndaka ku hlamula a xi pfuki swona phela Imagine ya right camera lena. No wo kha pressa ne. hi pfukile hi ngo Ngobulini. hi pfukile njhani Hi kona. Tata ndinda ne. Loko ni nga hoxisi. a mi ni tiva kahle a mi hoxisangi ne. eh Mina ka khosa. Ka kokwa khosa. khosa La. Eka mana vinyi mavito lama ni nge ti vitani khosa oh ka veza veza ka veza oh okay Veza swa mapela. I vito ra kokwana wa mi ro dula veza veza na papa wa mina va seva swin'we va ri tindhuna la ka Joseph se va tlhe va rhambana kumbe na le tilweni tindhuna kwale va rhambanile yeah no namuntlha mi te ku voneni ka vayisa lava va kha va ri tlanga la hayi te hi ta ti hlantswa matihlo hi vona ri ta vala ku ri vekiwa njhani hi ri voni ri kha ri vekiwa kusukela tolo lava nga hlantswa majesi va hlantswile lava va ha yaka mahlweni va ha ya mahlweni se ku nga sala tinghwazi letimbirhi ti nga busy na tona nkarhi wa sweswi kambe n'wa mutlange yihi a mi munhu wa black mof hayi a ni tlangangi ball mina ka hina ku central la ka Josepha so u favor hala ka black movers na le ka Cosmos a swi fani a ku nga na la ni favor yona yi ri le mahlweni loko ti tlanga hala loko ti tlanga ti ri timbirhi a swi ya hi ku ni tina wa le tlhelo rihi siku rero hi lavo favor leyi winaka a ni favor leyi siku rero ni nga ta na la na vona hambi yo dyiwa a na ha favor yona na ku a swi ya hi ku yi ti chomi ya vona hi swo sweswo hi swo sweswo ta kota ku hana mtlhani favor Cosmos loko yi taniwa ka black movers na mtlhani favor black movers hi leswi a swi ri xiswona sweswo i nga wu ri kona u be kona u be kona mukwana wa xinyaya u tsema hala na hala kumbe u ta hi le dzonga wa ku xeka u ta hi le vuxeni swa fana a swi nga henani ya i khense ngopfu a ku khensa mina inkomu tata a ni swi tivi a mi ni amukelangi mi ni byela ku hi n'wina va mani se hina leswi mi wena u lo ti tivisa ku hi we mani ku why u tshamile u mbale xikipa xa ntima a wu vulangi eka mina mihlo ka mi a hi ka hisa namuntlha na se a hi sunguleni ku heteleleni ke hi sungula ku heteleleni se loko mi hi vo hi tshamilane vito ra channel i Xangani Gang le ka YouTube it's a YouTube channel leyi nga officially nga pfula October so hi vanhu vo documenta timhaka ta Xitsonga xin'wana na xin'wana lexi nga na Xitsonga phakati hi kona since na mina munhu wa kwa tikweni ni vone ku ri a great opportunity to come and celebrate what's happening akaya mo twisisanyana so the name of the YouTube channel is Xangani Gang mi nga mi hi cheka YouTube channel mi tlhe mi like mi tlhe mi subscribe then mi ta kota ku swi vona ku hi vulavula yini kwalaya loko ni ya tshama hansi ni ta va ni edile nambara ya ti-subscribers ta n'wina yi ta va yi ngetelelekile hi yin'we kumbe hi un'we ku ta va ku ri khisimusi bokisi ra kahle ngopfu ani munhu wo tshembisa a nga hetisisi loko ni nga tshembisi ni nge swi endli ma loko ka ni tshembisa swi ta hetiseka a na mina ni khensa sweswo ku khensa ku mi tiva a ni nga ku tivi vhela mina mina vhela ka ni tiveki ngopfu kumbe mi tiva boti wa mina the late Thomas Damar a ku vanhu vo damarhela ke lava a ku ri xitamarhelana a va yi vitana damara ku goalkeeper ka Cosmos a khensa khosi hi swona inkomu na n'wina van'wana hi swona hi pfala yena
Gezi ra famba hi 5. A hi pfaleni yena Hi pfala yena 5 ya ra famba gezi. Endot vera famba gezi 5 nande una 6 minutes. 6 minutes. Gezi ra vaya 5. U kwatise vanhu va ngo tangona nde. vanhu vakulukumba Lava nga tshama lava se swi kwati ngopfu. Kwati ngopfu. A ni mjahini ku kasi mi fika nkarhi muni. Niko. Yeah, Senko. Goalkeeper Cosmos. Yeah. Endot ay khatle kahle xibekana. Straight. Ay khatle timhaka ta xibekana. Guys va tala le ku rileni ve ri wena na xibekana lexi tshamaka ndhaka ka tipala. Yeah. Xi na yini neni? A xibekana xina mirhi ya loko munhu a ne ma swi tiva ku a boleni boheka ku famba na tirhaba. Oh, say first aid. Yeah. Yeah, xi kumeka xi na Se mara why xi nga suki tipaleni? ni endlela ku ri loko xi ta va xi ri kule. Loko xi ri la loko vaviseka u hatla xikulu. Ni hatla ni ndunda Hi xi lava. ni xi teka. Okay. Then ni kota ku faka rhaba. Vatirhi leve tolo va fositele ku va pfula xibekana lexiya va kumi ceka laha ndzeni. ya ceka we ri khetenisi Khetenisi a va swi vona kahle. A va swi vona kahle tibandini. A ku ri na xikipa xa bolo xin'wana lexi a ni ta cinca ni ba xona. Okay. A ni ta cinca hi half time. Na mirhi. Na mirhi. mirhi leya first aid Mirhi leya first aid. se loko hi ku ntlangu lowu nge le ku endlweni lani wu le ku veni na support yikulukumba ngopfu. Ku endla njhani? Wu na support yikulukumba ngopfu. Yeah. Probably swi nga endleka ka ntlangu lowu taka. Ntlangu lowu taka ku nga ta va endliwa tournament leyi nga yi taka. Swi nga endleka ku ri na ti-first aiders hi toxe. Lava nga ta ku loko se u vavisekile va ta ku pfuna. Hi leswi swi endlisiwaka swona professional. Yeah. Xibekani xi ta va xa ha ri kona. So xibekani lexiya ku ri kahle kahle xi ta va xi ri kona mata ku swi njhani a ne munhu un'wana na un'wanyana ne u na ti-problems tele so na mi laha na chela nyana tiphilisinyana ta nhloko laha ndzeni. Okay. So le tata i xibekani xa personal. Ya xibekani xa personal. A xibekani xa un'wana na un'wana. Hambi ko va na lava va professional first aiders swi vula ku wena xibekani xi ta tshama xi ri kona. Ta tshama xi ri kona loko mi ni vaviseka tsolo va ta ni tshungula tsolo ndla sweswiya ivi na ni tlhela ni faka na raba ya mina ku ni vavisekile. Se ni kombela ku vutisa xin'wana xivutiso. Se mutlangi wun'we loyi hi nga kota ku va hi kota ku vulavula na yena. Se ni twi laha ku huma timhaka tin'wana to ku na ku khempa na swin'wana na swin'wana. Ho lava ku tiva ku loko mi ti lunghisela ku ya mi tlanga ma fikelela ka timhaka to fana na tetiyani na. Ya camping ya fikelela mara ka tournament leyi a hi campanga. A mi campanga. Ku nga ku ri swin'wana leswi nga mi dyisa. Swa camping ya swi costing cause ku na vanhu lava vhele va nga a ni ma swi tiva ku vanhu va lavisisa na loko munhu a zamanya ku khoneketa nyana wa voniwa van'wana se va hlamusete ku mani na mani a va nga kahle. Okay. So improvement yo karhi leyi mi fanele mi yi langutisa ku ri ku campa swi swin'wana swa serious. Yeah. Okay. Yo hetelela. Mi titwa njhani hi lava va nga ba on goal laya ka team ya n'wina? On goal ya yini vavisini na mina a ni kotanga ku twisisa ku defender me yo hleketa kwihi loko yi za yi teka bolo echeneteni ya mina. I timhaka ta ku a ni leswi ni nga n'wi langutisa hi swona mina ti byela ku ri u ta heda bolo ya kwihi amahlweni oro yi huma endla corner kick instead ya ku ri a yi vuyisa ka mina. Ene yo inga costa pe. Yo inga costa cause ku na midfielder timbirhi ti nga vheti huma moya wa bolo. Leswi swi nga vuya swi ni vava na mina cause va huma moya wa bolo hi mhaka 1 goal. Beta hi nga swi koti ku khava. Ive hi nga swi koti. hayi ku a nga n'wi tivisanga xibekani. Xibekani a xi na nchumu. Xibekani na kwala xi kona ka a ni tanga na xona a ta na xona a ni ta pfula xa ha ri taniya sweswo komba ku a xi na nchumu sweswo
la mi nga kuma xiphaketanyi xa tiphilisi ne ta nhloko ta pain blow na buruku na xikipa ntsena. Okay. So tsena. All right. No, khensi ngopfu ebhodleni. Hala mina khensi ngopfu. Khensi Ya kwatsho. Khensi ngopfu ebhodleni. Hala mina khensi ngopfu. Mitlangeni. Kashimat. Hayi, vanhu vo tala ne va vula sweswo na n'we sweswi hi nga ku mihima ngo na swona. Na swo ku mihima na swona. Timhaka ta kona a ku tola mi swona loko ma swi vona. A vhena mi tlhela mi ta ni pumba ku ku endleke swin'wana tona. Tola mi ndzi swin'wana swo chavisa ngopfu. Swo chavisa ngopfu hikuva va kume penalty laya yeleyo ya urobani ya refree ma yito refree ya jila then tifan ti ala ku ri belo a yi biwi then mi leswi nga va endla ku ri va themba ka xibekani ku ri xi na swilo i ku mi khomeni i ku ri ni byeli vayisala vanhu ku ri is fine a va bi penalty ni ta khoma ivi va ba penalty ni khoma se va ku na xibekani se va ku i problem exibekani loko na ta mi kombisa swin'wana loko ku mi voni loko kahle mi n'wi voni Brian Baloyi nkarhi lowu a tlanga bolo a kumeka a ri na xibekani xa yena sena mani swi tivi ku a xi ri na yini phakani and a va zangi va lava ku swi landzelelisa ku xi na yini mati ni swi teki laha ka disalad yani ku ledi so inspiration yi huma laya a ni ti fefa disalad yani okay se ni twisa ku loko na mina loko no kuma xibekani xa mina ni swi vekisa swa ingaku ni nga xibekani lexiya hayi xibekani lexiya ni ta mi kume xin'wana yani ni na swinharhu mitlangi kahle ngopfu namuntlha hambileswi va nga mi bela on goal mara twe tolova ku mitlangeni na namuntlha ni swoni ku mitlangeni khensi ngopfu so hayi hlayisekani maxaka na vanghana mi nga rivali ku subscribe. Don't forget to subscribe and like. Subscribe and like and share. You can sing off namtha hi tsema kwala ya le ka Josepha. Aku hisa. Ya namtha. Bas John awa tleli kunene. Yena a tleli kutlela. Ya ka Josepha hi tsema kwala namuntlha. A hi tsemeni kwala can sing off loko mi ri na tournament ma hi ramba na 77 loko na 77 ma hi ramba. Na makhwaya hinkwaswo lo mina swo ma hi ramba tata broadcast kona khensi ngopfu hi swona maxaka bye.